Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya jikelele la ku-DTT Channel 8. Njengoba nje abesifazane kuleli beqhubeka nokubeka iNingizimu Afrika ebalazweni lomhlaba. Sikhuluma nje iqembu lebhola labesifazane iBanyana Banyana belibamba iqhaza emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yeFIFA yabesifazane. Kanti neqembu lebhola lomnqakiswano iProteas belisingethe imidlalo yendebe yomhlaba eKapa. Sithe sabheke lokho kwavela nezindaba ezimnandi ke futhi ezithi umshayisibhakela ongowesifazane uSimangele odumele kaSmash Radebe uzozwana amandla noAlma Meraz odabuka eMexico embangweni wesicoco se-WBC emhlabeni ngempela sonto ke ezayo. Leli-ke phela mbukeli kuzobe kuyithuba likaSmash ngumdlalo ovelele kwabesifazane emidlalweni wamankomane kuleli ukuthi phela naye azakhele igama ebalazweni lomhlaba. Njengamanje-ke sixhumana naye ngohlelo lweZoom malungana namalungiselelo alomqhudelwano. Sikubingelele Smash, sikwamukele ekhaya jikelele. Ngiyabonga kakhulu nami kuba la. Hayi nathi siyabonga sayisajabula ukuthi ke siyakwazi ukuthi sixhumane kanye nawe. Cha, asiqale nje ngokuhalalisela ngokuthola ke ithuba lokuyobamba iqhaza emqhudelwanweni we-WBC. Ingabe nje uzizwa kanjani kanti futhi ufinyelele kanjani kulesi sigaba? Ngizizwa ngijabule kakhulu and sebenze kakhulu ukufika kulezinga engikulo ukuthi ngithole i-opportunity le yokulwela i-WBC. So i-fight enkulu kakhulu lezayo. Kodwa kwamanje ipostponele to next month, of which nami inginikeza ithuba lokuthi ngisebenze kakhulu even more than before. Smash, abantu abangakwazi asebezokubona manje ngoba usulwa noAlma Meraz ukubachazela ukuthi ufinyelele kanjani lana kade ukuphi bekukuphi lapha obudlala khona umdlalo wakho amankomane uphumelela khona uzofika kuleli izinga. Mina uqala iboxing ngiqala 2014 ngiqala eSprings eKwathema and then ngize ngapha eJoburg ngo-2018 since nje ngiqalile i-first title yami ukuyibamba ngabamba 2021 i-SA title 2022 ngabamba i-APU i-full APU of which made me the first woman to win that title fight for that title and win it and manje sengiya ku-title yami les-3 kwi-WBC into engakaze yayenzeka nje nala eSouth Africa. Hayi cha yingakho nathi sijabule ngendlela emangalisayo sithi nje halala Smash, halala Smash sikufisela yonke inhlanhla. Manje ungitshela ukuthi hamba kanjani abalungiselelo njengamanje kwazi phela lo mqhudelwano ususemome. Ngiyakuzwa ukuthi uyasho ukuthi usupostponiwe ngenyanga but nje ubusukusiphi isimo manje nanokuthi yiziphi nje izinto ozenzayo uma ngabe usuku usuyilungiselela ke umuzi ngabe uzobhekana nomqhudelwano omkhulu njengalo. Ekuprepareleni ngipropera kakhulu kabi and bengispara noHeki nginceda uHeki for le fight le as naye aprepare ukuyolwela i-WBC ngaphandle. So siyaspara kuyajinya strength and conditioning mele uzinakekele uma uyiboxa udle kahle futhi wenze sure ukuthi umzimba urelaxile futhi naloko ingqondo i-right awuphazamiseki nje nakancane and kuyasiza lokho ukuthi ube nama-sponsors akusizayo because ukumelana ukuba busy ne-life mhlambe makusethiwa unomsebenzi because mina angisebenzi currently. So ama-sponsors wami okuyi-RGM Cranes, Drive Train, Midval angisizayo ukuthi ngikwazi ukupreparela ngibe strong for i-fight ingqondo yami ibe right for le fight le engiyakuyo manje anginikeze support ngidingayo. Manje njengoba usho nawe Smash ukuthi awusebenzi kwamanje unama-sponsor ngabe iziphi ingqinamba mhlawumbe obhekana nazo nanokuthi ama-sponsor atholakala kalula or kanzima kangakanani? Mawuyiboxa lesifazane kunzima kakhulu ukuthi uthola ama-sponsors and ngilaba abafew abanama-sponsor la eSouth Africa. Angisakhulumi nje nge-Africa ngoba angazi kakhulu. So kunzima kakhulu, it's not easy and ama-challenges vele esibhekene nawo njengabantu abama-boxer wesifazane. So and nalento yokuthi
they normally recognize us nge-Women's Month, njengoba kuyi-Women's Month. So we can't just prepare for only August. Kumele sibe active nakuwo wonke ama-month. Sometimes we wish to even not have a Women's Month because that's when they recognize us. And silwa ngaleso sikhathi leso. So for abanye abalindele ama-fight, mina kungcono ngoba ngike ngayithola i-fight earlier in May, which was international. So abanye balimela nje i-August nje kuphela, of which is not a good thing. If une-sponsors, ama-sponsors afuna ukubona u-active, otherwise they do leave, unfortunately. Manje Wesma, iyiphi indlela uhulumeni engaqinisekisa ngayo ukuthi ke uyabathuthukisa abantu besifazane ke emidlalweni wamankomane? Sidinga support and sidinga abafazi nabo ukuthi basibheke up. Any position, every position at least should have a female in it, in this sport, in any sport actually. Ukuze sibe ne-voice somewhere, somehow, kube nomuntu ozosimela, yabo, ukuthi sizokwazi ukuqhubeka phambili nathi as abantu besifazane, sitshengise i-talent lethu, sizokwazi ukuthola i-support esidingayo, sifike la sifuna ukufinyelela khona. Sibaluleke kangakanani ke lesi sicoco kuwe Wesma njengo-Smash nje? Sorry, see? Ngithi sibaluleke ngani ke kuwe lesi sicoco uma ungathola lesi sicoco nje? Ungajabula yini into engashintsha empilweni yakho? Iyo ngingajabula kakhulu yazi. To have i-WBC, it's actually the biggest belt. So I'm aiming for a silver after this, and I'm aiming for a gold, of which I have to be a challenger because I'm a champion already. So for me, it means a lot, and it's a dream come true. As they say, I'm gonna be almost on the top 10 or top 5 in the world. Next month. Yeah. Manje awumsabi uAlma Miraz. Yeah. Amanzi amancane. Manje nani niyayenza ilento engiye ngiyibona yenziwa abesilisa ukuthi mase nifikile lapha senibhekene senibukana kanje ubuso nobuso senidelelana. Yeah, siyabukana baze baphushana abanye kodwa hayi uma eqalile yena uzayithola. Uzayimela. Hayi ufune kumtshekisa ukuthi thina ama South African what we made of. Yeah, we eat lions for breakfast. Yeah. Manje ke sesiphetha nje weSmash uzobanjelwa kuphi ke lo mdlalo nanokuthi nje ethimbeni lakho leli onalo obani abakwesekayo uqinisekisa phela ukuthi awubuyi ke nenduku yombangandlala. Izobe ise Free State eQwaqwa. I-promoter Fantastic 2 Elias Shabalala. I-manager yami enomsebenzi omkhulu kakhulu Colin McOsland. Yeah. Izobe inhle kakhulu, singafisa nje ukuthi bafike bonke nje nge-support e-Free State eQwaqwa. Izophuma nje i-venue very soon. Hayi ke Smash usitshele kusi-update ngevenue phela sizokwazi ukuthi kukuphi lapha e-Free State ukuze nathi sosabalalisa lapha ey'nkundleni zokuxhumana abantu baphume ngomningi babo benze isiqiniseko sokuthi bayakuyokweseka. Hayi selokhu sigadile nje ukubona-ke mase kufike leso sikhathi ukuthi ngampela kunjengamazwe enkehli njengobusho nje la ukuthi hayi uzokuthola u-Alma lokho akucelayo. Uzakuthola impela. Sibonge kakhulu-ke sisi sikufisele konke okuhle nje nanosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu nami, ngibongile. Mbukeli-ke besinengxoxo noSimangele Smash Hadebe, yena-ke ungumshayisibhakela ophakamisa igama leNingizimu Afrika ezizweni. Sikhuluma nje ngesonto elizayo noma njengoba eseshilo ngoba sixoxisana naye ukuthi usuwupostpone umdlalo wakhe ngokwenyanga. Uzobe-ke ebhekene no-Alma Miraz waseMexico lapha emqhudelaneni wesicoco se-WBC International. Okwamanje-ke mbukela sinje-ke equnga ngaseyitolo kodwa sinda ungalingi unyakaze siyabuya nje emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT.
Umbhali wemidlalo yeqonga kunye nomlawuli uHlobisile Mahlangu, kumseko kunye nomlawuli wenkampani yemveliso yemidlalo yeqonga iqhama uqhakaze Arts kwimveliso yakhe yamvanje ethi ngumma ongibelethako. uHlobisile ke ubalisa ngomama owayecaphukela intombi yakhe kuba eshiwe nengxaki yokukhulisa umntwana wakhe yedwa. Ulapho ke enkqubeni sawudlana indlebe naye siva into yokubana lithini ibali lakhe. Sekomtyele Ekhaya Jikelele unjani? Yeah, ngiyathokoza sisi ngivukile ngezwe ngakuwe. Hayi so akho kwanto mna ndi-right ndi-bright fright ayikho tu. Kuluvu into uba kube nathi ngaphambi kokuba sibe nodliwanondlebe uyandibalisele apha into yokubana uya-director, uya-actor, uyi-facilitator, uyi-voice over artist. You are everything. Ngaphambi kokuba singene kumsebenzi wakho owenzayo ngiyahalela ukwazi into yokubana uqale njani nini, because I mean i-directing it's a male dominated industry. Sivame ukubona kakhulu abantu abangotata kodwa waqonda uba unotshe nami ndilinina ndiyangena. I-journey yakho iye yanjani ukufikelela kwenqanaba kulo? Ngasho ukuthi ungena kweze art ngithome ngimncane khulu ngina 11 kune community arts center lapho besikhulele khona ibizwa ngokuthi TKO ukuthi lapho bes actor sicula sigida senza konke lokho. Ngakhetha ukuthi ngiye ngichubekisa imfundo zami eTshwane University of Technology ngenza drama and film, and then ukhetha ukuthi ngenza directing ukuthi ngithanda indlela evuma ukuthi ukwazi ukuthi nawe ukhulume yakho indaba ohatshe lwakho ulwazi ngaphandle kokuthi ube ne-limitation yokuthi kwabona na ungumlingisi you play out i-vision yomunye umuntu, kodwa na ungumqondisi uyakwazi ukuthi noma ungumtloli utlole lokhu wena ngendlela wena ubona ngayo umhlaba. Ndiyayithanda le nto etshoyo into yokubana xa ngumlingisi it's like uphila iphupha lomnye umntu kanti wena behind lilo elophupha lakho, so you get to do both. And ndiyafuna ungena kwi-recent play yakho yamvanje apho ubalisa khona about single mothers nangendlela mhlawumbe abakhulisa abantwana bebodwa kungekho tata. Ungathi mhlawumbe inkuthazo iye yavelaphi? Was it your own experience or indlela okhule ngayo? What was the inspiration? Into engayitsho ukuthi eSouth Africa siyabona khulu sekuba nayo injwayelo ukuthi abomma bakhulise abantwana babodwa okuyinkinga kakhulu ngoba uma ugcina seka negandelelo begodu aba ne-frustration yokuthi akhulise umntwana ngapha kosela abereke enze konke yedwa ekubeni bengakafanele bonyana kube njalo. Kunesizathu sokuthi umntwana abe nobaba noma ukuze babambisane. Lapho sigcina sithola abomma bakhipha itukuthelo yabo ebantwaneni eyenza bonyana abantwana bagcine bangabi nethabo kikho konke abakwenzako nasemhlabeni nje bagcina bavela baba abantu abangenye indlela ngebanga lokuthi bakhule ekhayeni engathi mhlambe alina balance. Uchaphazela into ebalekile into yokubana apha eMzantsi Afrika zithe qolo ukuxhaphaka i-families apho uzofumanisa into yokubana kukho umama yedwa utata akekho, and njengoba usisho into yokubana loo nto leyo it's becoming a norm to a point where even namantombi asakhulayo i-aspiration yabo kukuba no anangxaki into yokubana ndibe yi-single mother. It's like there is a lack of i-aspirations okuba umntu abe nefamily atshate nayo yonke loo nto leyo. Ndiyahalela ukwazi because xa sijonga imiboniso inendima enkulu edlalayo kuthi siluluntu xa sibukele sijonga indlela esireflectwa ngayo nangendlela mhlawumbe esizawuthi siresonate ngayo xa siwujongile umboniso. Ungathi mhlawumbe kuwe njengombhali yintoni eye yakuchukumisa waqonda into yokubana mandibhale nge-single mothers, and I mean why was it important for you? Yintoni imessage ofuna ukuyiportray? Khulu bengifuna ukuthi abantu besilisa bakwazi abantu bebhaji bakwazi ukubona isikhala esikhona nokuthi bayahlogeka bonyana baziveze nabo nokuthi abangakabi nabantwana bakwazi ukuthi benze bakhethe ukuthi babe khona ngoba babone ukuthi isikhala esikhona siyadingeka ukuthi basekele abomma nabantwana babo. Uthi ukuthi khulu bengingafuni ukuthi kucalwe khulu uma kodwana ukuthi ubaba abone isikhala sakhe ekufanele ukuthi asidlale emndenini.
Usathetha ngalonto ndiyafuna ke ngokubhala unguma owangibelethako. I mean writing that play ndiyaqiniseka into yokubana njengombhali before ube kanti uyabhala funeke uresearche, funeke ube kanti uzifaka ezihlangwini ze-single mother, uzive nawe njengobubhala into yokubana le nto endiyibhalayo ngendlela endiyibhala ngayo ndifuna nobukeleyo ayive le message endifuna ukuyiportraya. Ungathi mhlawumbe iye yachaphazela njani because ndiyaqonda into yobana there are emotions involved. Ungathi iye yakutshintsha njani, yakuguqula njani in the process of writing? Engingakusho ukuthi bengikakaqali kuphela ukuba ngumma o single, kodwa bengicale ukuthi kibo ubudlelwano lobo njengomntwana nomntazana ugcina sowucalene nezinto ezinjani. Khulu benginesifiso sokuthi abomma bakwazi ukuthi balungise imichapho kibo nabantwana babo, okwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi abe na that confidence. I-relationship ubudlelwana bekwama nomntwana nabucinile bubuhle, nomntwana naye akwazi ukuthi nakaqalene nenkinga ngaphandle abuye azi ukuthi kunomma. Sho ukuthi bengenzela ukuthi umma noma ngabe aqalene nama challenges aqalana nabo ukuba yi-single mother, kodwa a-check ukuthi naye those frustrations ne trauma leyo akwazi ukuthi aberegele ukuthi ayilungise ukuze ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe nendodakazi yakhe bube buhle ukuthi nendodakazi ibe na that confidence. Very powerful, and I mean sidinga kakhulu lonto ingakumbi singumzontsundu kuba ukuqhekeka kwezi structures othetha ngazo ziqhapha ke apha kuthi. So ngoku ndifuna ukungena kwiplay yakho ezayo ngoSeptember, Imalukazana Ruth. Khasibalesela ngayo le play, and how far are you with the production, and abantu into nje abangayilindela? Okay, Imalukazana Ruth is based on the story of Ruth in the Bible. Into engiqalile khulu ukuthi abantu besifazana ngenxa yokuthi umhlaba lo ube indlela engiyo nje kwenza ukuthi bangasaboni indima yabo namandla wabo ekubeni babantu besifazane abazokwenza izinto ngendlela yobufazi. Esikhathini esiningi sigcina sesibona ngasuthi mhlambe kubhetere ukuthi sibe bobaba ngombana abobaba kuba nalapho bayilahla khona, kodwana ngicale ukuthi asibuyeleni ekubeni bomma abathobileko, sibe bomma abanefudumalo, abanethando, singayibalekeli indima leyo nokubaluleka komma ku-family legacy, ku-family structure. Njengoba usitsho into yokubana ufuna ukuchaphazela ukubaluleka kwelinina in this modern day, ungathi mhlawumbe zeziphi challenges othe wajongana nazo in the process of this writing? Into engayitsho ukuthi njengoba ngitsho esikhathini esiningi nje abomma baqalene nokuthi bafuna ukuba independent, bafuna ukuba this and that, bazenzele yonke into. Sho ukuthi kunabanye abantu abaphikisana mhlambe nombono wami ukuthi umma uba namandla khulu nakabuyele endaweni yakhe yokuthoba, yokufudumeza ekhaya. So enye into mhlambe engaba i-challenge ukuthi ishashalazi akusiyinto abantu abayijwayeleko, sesijwayele khulu abomabonakude ngoba siphile esikhathini se-technology khulu, kodwana into engiyithanda ngeshashalazi ukuthi umuntu uzokwazi ahlale ayizwe imizwa leyo abantu abadlula kiyo ekudlaleni umdlalo loyo. But ndiyahalela ukuva nje uluvo lwakho njengombhali and someone in the art space, njengoku sisho into yokubana amabhinqa ngoku they are more independent, they are in male dominated industries. Xa ujongile in this modernized world apho unina likwazi into yokubana libe independent, at the same time sithi no, I mean uthi mababuyele kwindawo yabo yokuba bathobeke, basubmit, babe njani. Is that achievable in this modern world xa ujongile? Ngibona ngasuthi nasingaqala abomma abasikhulisileko noma abakhulise abomma bethu bakwazile ukuthi bagcine ilizwe elikham nangatsho njalo. Nawungaqala esikhathini sanje kunokulwa okuningi ihlangana nabantu bembaji nabantu bengubo, kuba ngasuthi kunento esiyibangako.
and okubalekile ukuthi sibambisane siberegisane engibona ngasuthi ngemvelo yethu sidalwe sihlukile okuthi ukuthi nathi nasithoba nabantu bembaji bakwazi ukuthi nabo babuyele endaweni yabo efanelekile basihlogomele nabo basithande ngendlela efanelekileko. Ngayibona le idinga nje i-round table because kukho ukuphikisana kakhulu kumanina when it comes to izinto ezifana nezo, but mhle kakhulu umsebenzi owenzayo usebenzise iqonga le-arts into yokubana uxhobisa abantu into yokubana no buyelani kule ndlela mhlambe uba ngaba ningathoba nithini sizawubona uzinzo noxolo kwimindeni yethu. And yahalela ke ngoku into yokubana mhlambe abantu xa befuna mhlambe ingcobo lezithe vetshe befuna uthenga amatikiti kwaye intoni umuntu ozathi xa ehlele bukele athi this is my takeaway. Njengoba nangisitsho ngigcizelela ukubaluleka bendima yakamma emndenini ukuthi ukuthi uma uyabeletha uma uchubekisa ibloodline nelegacy kwi-family ekuyinto ethathwa kancane leyo khulukhulu sicala ukuthi abobaba bakhulisa isibongo somndeni kodwa ngaphandle komma lokho akwenzeki. So into engifuna kuyenza ukuthi ngigcizelele ukuthi noma naye ubalulekile ekukhuliseni nekwandiseni umndeni. Masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana this theatre play izoba yi-success abantu baphume ngobuninzi kodwa into engamandla bafundiseke. Iye ngiyathokoza kakhulu ithuba nami. Right mbukeli wami lo ke besincokobela naye nguye uhlobisile. Sicela banzi ke ngemiboniso athe ayenza njengoko kaloku engumvelisi. Sixelela banzi ke nangomboniso azaba nawo pha kwinyanga kaSeptember apho ekhuthaza amanini oMzantsi Afrika into yokubana babuyele embo kwindlela kaloku omakhulu babesenza ngayo bethoba. Kanti ke ngokumbukeli ngaphambi kokuba uphume eqiniseka into yokubana uyarhabula kuqikelelo lwemozulu. Khawuvapha. Sesiwashayisa waphephetha amahora amabili wonke ke wohlelo lakho ekhaya jikelele. Ayigijima idla magalane ke le moto. Wembukeli uke wayigibela le tekisi egijima ngalendlela yokuthi uzubamba isitulo usuthukile. Lapha
ekuseni sekuthule nye akasekho nje nothi vu abanye bayathandaza Nkosi yami sebebala namapolisi wabo we lapho umshayeli akazi nanyaka ulokho eyishaye njalo wakwayigibela itekisi segijima wethu at least thina sigijima ngalolu hlobo la ekhaya sigijima nje kahle sisithatha kahle Yeah. kodwa yezi akhona amaxesha oqonda hayi ngoku jonga hayi ngoku sindiza kodwa hayi namhlanje sithe chuncembe imande kaloku Yes. funeke bathi zava Yes, nabo take it slow. yes sifana nokutya kaloku awukwazi into yoba uthi xhafu qala kancinci uthi starters ngoku ke ingathi sikwi-dessert Yes. sesiyayiqola siyayiqongqotha sifune kaloku isipotise sibulise kubo bonke ababukeli bethu abahle abaqhafuqhafu kanti ngoku ke sikwiyure yokugqibela yenkqubo sele sizikhabela ke ngasezipalini lapho ke siza kuthi siqhubeke siniphakela ezitshisa bhe eziquka ezopolitiko ezemidlalo dibala ntoni na masingaphasi maseko sinqale ngqapho kufela ithole Lizaqala namhlanje ityala eliyimbali labo batyholwa ngokubulala nokuzama ukubulala amatshantliziyo amane awayechasene nocalucalulo awaziwa njengo-Cosas 4. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi njengeNingizimu Afrika bayaseseka isiphakamiso esihlongozwayo sokuthi kwengezwe isibalo samazwe ayingxenye yenhlangano ye-BRICS. Ndiboleke niwotshi ndikhangela amaxesha okuza ekhaya jikelele only on DTT Monday to Friday 6 to 9 ningaphuthelwa. Namhlanje kuza kuqala ityala eliyimbali labo batyholwa ngokubulala nokuzama ukubulala amatshantliziyo amane awayechasene nocalucalulo aziwa njenge-Cosas 4. Ityala eliyimbali liza kuqalisa kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini namhlanje. uChristian Sedbert Rorich kunye noHlometi Ephraim Mfalapita babekwe izityholo zolwaphulo-mthetho olujolise eluntwini malunga nokubulala kunye nokuzama ukubulala amatshantliziyo amane awayechasene nocalucalulo awaziwa ngokuba yi-Cosas 4 ngonyaka ka-1982. Kokokuqala nqa ukuba kuxoxa amatyala amazwe ngamazwe malunga nolwaphulo-mthetho olujolise eluntwini localucalulo kwinkundla yaseMzantsi Afrika. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika iyakweseka ukuthi sandiswe isibalo samazwe ayingxenye yenhlangano i-BRICS ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi kumeleleka zonke izifunda zamazwe emhlabeni. Umengameli Ramaphosa ubethula inkulumo emayelana nenqubomgomo yezwe yokusebenza ngokubambisana namazwe angaphandle. Uphindeke wabalula nobumqoka bokuthi iNingizimu Afrika isingathe ngempumelelo ingqungquthela ye-15 yamazwe e-BRICS eqalayo kusasa eGoli. Umengameli uRamaphosa uphinde wagcizelela ukuthi iNingizimu Afrika angeke ithathe hlangothi ezimpini eziphakathi kwamazwe ehlukene. Kusenjalo umengameli uRamaphosa uthi uhulumeni wakuleli useyinhlelweni zokubuyisa izakhamuzi zakuleli eziseNiger kulandela ukuthi amasosha kuleli yazwe ebhozomele umengameli wakhona. We are extremely concerned about what is happening in Niger. The other day I was walking in the street and I met a young woman who told me that her boyfriend, South African boyfriend, is trapped in Niger. And she said, "President, can you do something to bring my boyfriend home?" And I said, yes, we will bring your boyfriend home as we bring the 22 others, because there are 23 South Africans there. We are concerned about that coup and we condemn it. We firmly believe that democratically elected governments must not be removed through unconstitutional means. ECOWAS is firmly seized with this matter, and through the AU we will support the efforts and the interventions that they seek to make.
Umbutho olawulayo waseZimbabwe iZANU-PF kunye nombutho phambili ophikisayo iCitizens Coalition for Change babambe indibano phambi konyulo jikelele lwaseZimbabwe ngoLwesithathu. Oyena mongameli Emmerson Mnangagwa efuna isihlandlo sesibini nesokugqibela seminyaka emihlanu eofisini yenkokheli yeCitizens Coalition for Change uNelson Chamisa. Ziyakhula izimemelelo zokuba abasemagunyeni eRhawutini bathatha amanyathelo angqongqo kakwidaba eliqhubayo labombi mgodini abangekho mthethweni kwintshona Randi. Oku emva kokuba bahlali kwindawo yamatyotyombe eJerusalema bebalekele kwisikhululo samapolisa eFlorida besoyikela ubomi babo ukulandela udubulwano phakathi kozamazama ngokuhlwa kwangoLwesithathu. Esisiganeko samvanje kukholeleka ukuba siqale emva kokuba ozamazama bakwindawo yogoba ityholo ezama impilo bebaleke amagosa omthetho bayokungquzulana nogxa babo eJerusalema. Abasemagunyeni bathi aba basezama impilo bebezama ukuxhuzula imikhala kwisiqubu sozamazama saseJerusalema. Ukanti kule veki ephelileyo abasemagunyeni badilize intwenke yamatyotyombe ekukholeleka ukuba ngawabombi mgodini abangekho mthethweni. We are currently at the Florida police station. We've got families that are displaced at the Jerusalem. They are running away from the Zamazama. So we're here now at the Florida police station. As you can see, they're all here. All here. They are all here. So there's going to be some operations tonight, and people are running away from the areas where they are staying in. Ubungcikane ngabasetyhini abangama40 kuquka nabantwana abashiye indawo yabo yamatyotyombe eJerusalema babalekela kwisikhululo samapolisa eFlorida ngethuba ozamazama ebebexhobe beme ngamazinyo beqhumisa irhuluwa betshintshiselana ngembumbulu. Umengameli uCyril Ramaphosa uvumile ukuthi uhulumeni wenqubo yentando yabantu kuleli udonsa kanzima ukumelana nezingqinamba ezikhungethe lelizwe. Lokhu ukusho ngesikhathi gujwa iminyaka engamashumi40 kwasungulwa inhlangano iUnited Democratic Front eGoli izolo. I-United Democratic Front yasekwa ngomhla wama-20 ku-August ngo-1983 ngenjongo yokuphelisa nya ingcinezelo. Lo mbutho woluntu wathi qolo ukulwela inkululeko ngexesha amaqela ezopolitiko ayirhoxisiwe. Nathe umongameli uCyril Ramaphosa indima oyidlalileyo iyakuhlonitshwa naphakade. It achieved so much when it was just in existence for just 8 short years. We remember the many UDF leaders who are no longer with us, who kept our people's hopes alive. Umongameli Ramaphosa uthe noba inkululeko ize nenzuzo kodwa kusafuneka kufezekiswe izidingo nangakumbi. Even as we know that we still have much further to go, we should not diminish what has been achieved. As government, we have expressed our determination to leave no one behind, which is in keeping with the spirit of the great United Democratic Front. Ukanti nanjengoko eli liza kugqiba iminyaka engamashumi30 laxhamla inkululeko, owayesaya kuba inkokheli ye-UDF uPopo Molefe umemelele ukuba uluntu lweli luphume mpompozone ukuya kubhalisela uvoto. Woleke ngenkxalabo yokusilela kokugqithiswa kwenkonzo nokurhuqa phantsi koxanduva kwezopolitiko esithi oko akuboneli ntweni imigudu eyenziwa ngamaqhawe enkululeko. This is clearly dishonoring Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo, Lillian Ngoyi, Chris Hani, Ruth Mompati, Albertina Sisulu, and many more. Kusenjalo amaqala e-UDF eMitchells Plain eKapa ahlangane eRockland Civic Centre apho yasekwa khona i-UDF ukubhiyozela ukugqiba iminyaka engamashumi40 yasekwayo kuhlonitshwa namalungu aswelekayo. Amanye wamatshantliziyo enkululeko athe abo babecinezelwa basaqhubeka ukujamelana nemingeni yeenkqubo zanamhla kungoko kuhlatywe ikhwelo elingxamisekileyo lwamanyathelo enguqu. Ukanti i-UDF iza kubamba omnye umsitho werali yaseNtshona Koloni ngomhla wama-23 kule nyanga. Ngaphambi kokuba uphume embukeli omhle oqhafuqhafu qiniseka into yokubana uyarhabula uyafinca kuqikelelo lwemozulu.